Hiya mo kay paniton malanwaw na raksokon pon peyo waw kisanan kan ko lukan ko nanalang ko nang kanyi ko waw choror ong sapal majan kop na paryang kop na speaker and legislature saun ko pong lapalap lablabakan nan kanyang siya momot sa government o chon pon peyo sa pachawan ko kukuran koras ang nan sapal majan may kapasa ka te update ka ang kapisanet te soma coronavirus te COVID-19. Ngay sa Nicolas Maran Pachawan, kapasa yung way pagkanan tompe kapisanet te soma COVID-19. Rong sang balian WHO, the World Health Organization ni February and Paria Katriesa. Kasaleta wan chocho naranas na kachawan yang irania di kapinsanet te soma wan coronavirus te COVID-19 watch. Me pachpachoya ni aranas sinen limakot riyab kutaman. O nanpungan aranas isinen limakot riyab kutaman watch. Me kut wala buki isiyakan me hapchona leti. Nanway China haramas na letir kapinsanet te sumawat raila ramas isinen pakit riyab kuwalyakan unan pungan raila ramas isinen pakit riyab kuwalyakan watch me kut isibuke lima riyaman mak chan chaneti me kapinsanet alar tamilar raila ramas riyab kut wanaman umak chan cha kapinsanet alar Temela, iraila ramas, apuke siliyakan wanaman. Leneto ranwach peporiya isa kriya isa karamas mebacawan yang erale di kapinsanet te sumawat likunwain China iraila ramas tuwa puke riyak paman. O me apukriyak me apchana leti o me siliman mebacawan kapinsanet ala te mela. May ko yimech sapal na chairman kapasa te update ang kapinsanet te soma COVID-19. Kailangan ng kupuran koras o kasalilya.